Kajingaki syatkan baklembu por kisamla puli ke North Eastern Hill University nihu kalajan kot syaka khandai punriu kenta haka por shibaji no phais ngi khandai terik nai wing arajar pusau bat bun kisamla nihu student union bat KSU nihu unit kilakem tulon haka por mensingi samla meban kharmaulong public secretary secretary ke KSU nihu unit ulakhi pangring na kajing tulot bat lapen ket ye shanihu healthcare center haka janmiet praterik nai wing arajar pusau arngut ki samla katau samla Kevin Wanrap General Secretary ke KSU Nihu Unit but yau samla Morning Star Shooting member KSU Nihu Unit kila sya penket sya civil hospital banyo jing sumar kani ke jinghi syatngan ki samla pulie ke dainadu ke santarik nai wing arajar pusau but laingut ki samla pulie ke janmiet nyotarik nai wing arajar pusau katau samla tunihu es kharsati General Secretary ke Nihu Student Union u samla aibok lang nongsteng but ke samla napi sabet marwen dekhot ke Nihu Student Union kila syara sya civil hospital Shillong ban sya sumar namar ke cingtulon haka step praterik nai wing arajar pusau usamla tunihu bat usamla aibok lang kila yomi no hospital bat kilawan biang syaka-jaka syat ngan hanihu katba kesamla napi sabet kampat dayo bor bah bat kadang sya sumar kani ke jingki syat ngan kisamla puli kadai na kadau ba vice chancellor u professor Prabha Shankar Shukla sngap ya ke jingdawa haki khendiat sngi baladab ban wengkam yo registrar u deputy registrar bat kiwei ki officer ka university ki bakno thung bi ai do vice chancellor bat menta kilakwa bet yo vice chancellor bon e lani bon sha weng nakakam kumman syukdo bakin omduna ya ka arpongut ki samla ki balam khamat ya kani ke jingki bat lakno badai na kadau vice chancellor hakani ka sila sakhiru ya ka jingwan ai men CM ki samla puli basha thangan dakit khot bat nongkit kam ka khun new trap national awakening movement khnam state youth wing ka jingwan ai jingkershan ni kini ki samla kal nangjur bat ki bal pau shakmat kalong ka KSU Central Executive Committee Federation of Khasi Jaintia and Garo people nalor ki sinjuk nohikai bakenthop ya ka Nihu Teachers Association bat Meghalaya Tribal Teachers Association Nhắc lang bên cạnh amut. Nakaliang jongi kastit yudwin khnam ni appreciate ni da kersan jubor yakini ni kersan doyap doyam yakini ba yakini ke agitation joki khnang ba kinyo no yuso jong kejing job bat ni nakaliang jongi ru menen ngidang sudah pa da kamil so governor ubadai ru chief rector jong kani ka university ba un pajlam yakini kejing bat un inquiry lam bat un wat kejing tip bat ban sort out no kam kloy yakani ka problem namar kumbang tip kani kejing charging kamdai ke besok inu ban charging kamdai ke kam khulung khna kani ka dai kam yap kamim te yakani ka university hang neru ka ai ka kini ki khna ke khiru ka dai bi kam yap kamim te ngimdai ban khan sting yakani ni kerpat ya ka government ba dakum nuk nuru government ka ban phai khmat yakum kini kejing ban sort out yakani problem ndai ban suang ba ban su phadal ndong u education minister don ula ban mi khmat ban yakan ya halor kani ka banta ka ai ka bola ban le udi ban le ka bhatam nem tai ba Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.